may suro ka tayo about the renewing of the mind in Christ. Iti panagbaliw ti panunot tayo. Kapan panunutan tayo, babaan ken ni Jesus Christ. Iti pangkitaan tayo dyan, ket Romans chapter 12, verse 1 and 2. The Bible is susuro na ti renewing of the mind. Asa kada kayo tinaybi, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito'y NLT, the verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Dito makita tayo, dali ko na nga matransform kayo kuma into a new person by changing the way you think. Dahil panagpanpanunot. Tano ag-change nga ag-change, yung mind tayo, iti tayo nga maamuan, masursuro, noan niya, iti will of God. Noan niya di talaga nga perfect will of God, kan makayayo kanya na. Amen? So, dito tayo makita nga we need renewing of the mind. Kailangan nga ma-renew tayo. We are now a Christian, born again. Nung ni-receive yun ni Jesus, baling kayo nga Christian, born again. But, hana nga kayat ka sa wanday nga na-renew ti mind you, ti panunot tayo. Still, nga mapapan tayo dito'y process iti renewing as a born-again believer. Tanuhan nga marinyo ti mind tayo, adu dagi ma-miss tayo nga plan of God, purpose of God, iti biyag tayo, adu dagi nga lifestyle tayo, nga han nga makayayo kini Apo Diyos. Adu dagi nga ibibiyag tayo, nga haan nga in line the perfect will of God. Isu nga kailangan nga ti maysa nga desirean tayo, nung maysa tayo nga Christian, maysa tayo nga born again, mapan tayo dito'y panakarinyo di panunot. Kita nyo the importance of renewing of the mind niya. No apa yung importante unay ti renewing of the mind, ket haan nga amin nga panunot tayo is from God. Or haan nga amin nga sumsumrek ijay kapan panunutan tayo is from the Lord. And you need to understand nga ti tartargitan ni Satan is your mind. No kayat na nga disiban sika, kayat na nga destroyan ti biyag mo, ti atake na is your mind. So, kailangan nga marinyong, dahil nga panunot, tapno saan nga nalaka, nga ataken ti devil. Ket no ma-attack ti devil, ti mind ti tao, ijay na nga ma-destroy. So, very important the renewing of the mind, tapno, dadya mind mo, ket saan nga basta at atakan ti enemy. So, ipakita ka na kayo diyan, nga, iti enemy at atakan na di mind ti tao. Our mind must be renewed. Acts chapter 5, verse 3 and 4. Kita nyo tinatak, ni Satan kada Ananias kaya na Sapphira ket jay panunot da.
Day puso da. Mabantayo dyan. Verse 3. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan, kita nyo as Satan, has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land. Verse 4. Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think? What made you think of doing such a thing? Sino tilang aramid wano, sino tilang ited? Itikas lang nga kapan panunutam. Tapno aramidam tikas lang nga banag. You have not lied just to human beings, but to God. Oh, iti verse 3, sino tinang ited ijay kapan panunutan na? Satan. Naglawag ijay, verse 3, apay nga inpalubos mo, nga punuan ni Satanas ti pusom, tapno agulbod ka ti Holy Ghost. So ni Satan tinang ited. Question iti verse 4, kunan ijay, what made you think of doing such a thing? Sino tinang ited ti kapan panunutan nga kasaking ka? So nalawag na ti level. Ti nang ited ti kasi kapan panunutan. And then, edi pinmasok na dyan nga mindset, kapan panunutan kada Ananias kena Sapphira, in move na da dyan action da. Inaksyonan da dyan mindset kay inkabil ni Satan. So sometimes in our action, naggapu da dyan mind. Ket no, da dyan mindset nga da dyan, ket naggapu ka ni Satan, apiktara na dyan action mo. Iso nga, very importantly renewing. Amen, because iti kapan panunutan tayo, no, anya ti pumasok iti mind tayo, it will affect your action. And Satan is attacking our mind every day. So we need to be renewed. Amen. Another thing na kitaan tayo, when the devil is attacking our mind, is Matthew chapter 16, verse 21 to 23. From the time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, and on the third day be raised to life. So makita yun dyan, ibagbagan ni Jesus, mapanag i Jerusalem, and then mataya ki dyan, but in the third day, kaya't agong arak manen. So adan ni Peter dyan agdundangag. And then ni Peter, in verse 22, Peter took him aside and began to rebuke him. Naglaing ni Peter niya. Ni Peter, medyo in-pleasing na basit ni Jesus. Agasom na dyan ni Jesus pa iti apan na iya dayo basit. And then na-rebuke na pa lang ni Jesus. Kung na nga mangyari keng kanita, never, Lord, he said, this shall never happen to you. Ang mangyari keng kanito So magkita yun na dyan because ni Peter concerned kay ni Jesus. Ay ito na ni Jesus. Sana nga kaya't nga dati mangyari kay ni Jesus nga mali. And that's the reason nga naka-operate ni Satan in his mind at the time. Nalinlang na ni Peter dyan. Because amo ni Satan nga ay ayatan ni Pedro, ni Jesus, concern ni Peter iti bagi ni Kristo. Ana kayat nga maag-suffer, ana kayat nga maparigat. So, unaha nga mangyari keng kadito, Lord. Pero, ni Jesus, nga amuna ti panunot ti tao.
Verse 23, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." Makita nyo dyan, kinlas out ni Jesus na di demonyo kini Peter nga go-work at the time. Hangan ni Peter nga talaga ti demonyo. But adya go-work iti mind na nga mga ibagbagang hanga mangyari kin kadayta, amo ni Jesus, that's not from the Father, that's from the devil. Iso nga kinas out na daday nga demonyo. Remember ni Peter at the time, he is not a demon possessed. Haan nga demon possessed ni Peter ijay. But in his mind, ada ti mindset nga pinmasok kanya na nga amo ni Jesus nga from the devil. Isunga ko na "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me." Yaday ko na iday. Sikaket stumbling block. Sikaket trap ka kanya. Iday NLD. You are a dangerous trap to me. Apa yung inbaga ng stumbling block ni Satan? Ulitak man ang hangan ni Peter na yan, ha? Dahil lang ikabil ni panunot ni Peter. Di kasasauna. You do not have in mind the concerns of God. Idi panunot mo, Satanas, amo panunutan, jay may papan kini Apo Diyos. Haan nga di pagayatan di Diyos ti panunutom, but merely human concerns. Kitaan nyo ka din ni Satan, dito'y ko nga naadal, nga ni Satan, concern isuna, iti physical realm. Concern isuna, iti needs, ti tao di physical realm. Or physical needs. So dito'y nga madisdisib na iti adu nga tattao. Kitaan nyo ka dito concern ni Peter, concern ka ni Jesus, sana nga kayat nga matay ni Jesus, sana nga kayat nga ni Jesus ag-suffer. Because of that kakapanpanunutan, kung na nga mangyari king karita, iday mat nga kinas out ni Jesus. Because ni Jesus amuna ti may papan ti Diyos, wano pagayatan ti Diyos, nga amo ni Jesus, nga pagayatan ti Diyos, nga iso nakat may crucify. Nga matay iso na ijay cross. Amo na daday, that's the plan of God for Him. Ngam kunan ni Peter at the time, hanga mangyari kin karita. Tati concern ni Peter, his body. The body of Christ. Daday bagina, daday physical. So makita yo, nga, ijay nga na-attack ni Peter. So, nakapasok ko dyan may na, ladya kapan panunutan, minaysaan ni Satan. Haan nga na di man po si sangag sala-sala di, nga Peter nga bulan-bulanan, ha? Di ko nam limpyo. But saan mo nga mo, nga ijay gayam nga kapan panunutan na, that is from the devil. So, sometimes, tandaan nyo ni Peter in the first didamo, sino ti panagkunayo, kunan ni Jesus, before this, kunan na you are the Christ. Haan nga tao tilang i-reveal ken ka dita, in-reveal ken ka ni Amak sa dilangit. But after that, kinas out dan. Ngam didamo, ti revelation na is from the Lord. But, idagtultuloy ti biyag na, the giant in mind, the panunot na dito is from the devil. So, haan nga guarantee, nga kaputa indalan na ka din na minsan ka ni Apo Diyos. Di ko na midaldalan na ka ni Apo Diyos, you need to be careful. Ano di time nga kasay, nga kaputa indalan ni Apo Diyos, tibiyag na tinamingsan, kunadan nga ni Apo Diyos amin, di mo may di panunot na. We need to be careful. Because Satan is attacking our mind. Anytime nga adagundaway na,
padasa na ti umatak. Ije mind ti tao, so we need to be renewed. We need to protect our mind. Don't accept the mind of the devil. So nga renewing of the mind is very, very important. Sa ijay nga umat-attack ni Satan. Kitaan nyo ka din maminsan, at the time nga kayat mo matay. Because of your problem, because of your negative situation. Maminsan kahit mo matay, and then maminsan aksyonan pa di dyan, maminsan isawang mo. Tila dumay na aksyonan na di ay. Ngam na dyan ba ngayon may di panunot na naggapo ba kini Apo Diyos? No. Naggapo kini Satan. Example ni Judas. Idi kinagidlan ni Diyas nga nang isaw-saw titinapay, kitkinan na di ay. Pinmasok ni Jemay na. Nga panaliputan ni Jesus. Apan na ilako ni papadi. And then, napan. Di inlako na di ay. After that, na konsensya, another mindset, nagsuicide. Amo tayo na that's not from God. Tandaan niyo, disciple ni Judas, nakakas out ti demons, idi damo. Tadin baon ni Jesus, nagidayang na disciple na to cast out demons, nakakas out. But, in the last part of his life, iso na pinagbalin nga victim. I'm sharing this, I'm teaching this because God wants you to be victorious in life. Iti laban dito'y is in our mind. Is in our soul. The battlefield is in our soul. Mind, will, and emotion. So we need to strengthen our soul. Not only our spirit, but our soul. Hallelujah. Denggan yung nalaing dagitoy. Tada nagi alaw tayo. Kita nyo din alaw ni Judas. Na diyan kapan panunutan after that. Na konsensya. Agbababawi. Tikaaduan kada tayo. Tikaaduan nga result. Dadya mindset the double kay laksyonan tayo wano insawang tayo, maramdama, agbababawi tayo, makonkonsensya tayo. That's the effect. Mayat tala, da palang makonsensya ka, repent ka. Pero, nungay nawanan ti time mo. Adan dyan na ilawanan. So nga, haan nga amin nga mind or thought, nga umay the mind tayo is from God. We need to distinguish, we need to discern. Amen. And another thing, no apaying very important, it is renewing of the mind, it is Proverbs chapter 23, verse 7. Dingig tayo nga nalaing. Kasi nung uray born again ka, by grace, we are blessed already, but you're thinking, that di ka man panunutam, kat saan na nga mo nga He is blessed? Hana nga mo the mindset of Christ nga nabibindisyonan. That's the problem. Ijay nga mag-destroy the enemy pa lang ti life ti believer. Ada ba lang gundaway na ijay mind to disturb that believer's life. Isu nga, kailangan na ito Amen. Verse 7, For as he thinketh in his heart, so is he. Okay? Noon yan iban panunuto na, ijay puso na, kasjay iso na. NLT ko na da, they are always thinking about how much it cost. Eat and drink ko na da, they say, but they don't mean it. Kuna na, tano, anyan iban panunuto na di puso na, kasjay iso na. Now, i-remind tayo, no, niya di pumasok, i-remind tayo, it will affect your heart. Amen. Kat no, niya di ban panunutom, kasday ka. Iso nga kailangan, ngagpanunot ka, ijay mayat, nga kinasi asinum.
So, kanayon tayo ng ibayog baga, kati panunutod tayo kinasiasino tayo ni Jesus. Hallelujah! Panunutam no sino ka ni Kristo, kataday iti kailangan may saksak iti mind mo. Mapno ka kadagidlay nga kapan panunutan nga kasday. Amen. Hallelujah! Isu nga dagidlay ti rason no apay nga very important renewing kasi no anyat panpanunutom midjay ka. It will affect your heart. It will control your heart. So now, so ijay talo nga daday nga makita tayo, idi nga dadaday kada Ananias kena Sapphira na apiktaran ti aksyon da. So anya gamin ti mind da, langsutan da ni Peter. Handa nga mo Holy Ghost, tilang langsutan da ija. Isu nga din nilangsutan da ni Peter, ngayon dyan nilangsutan da ti Diyos, pati nagapuan na da dyan nga langsut, nga kapan panunutan da ni Peter, is from the devil. So inaksyonan da dayay, isut na katayan da. You see? That's the cunningness ni Satan. Isu nga, dagayay, padapalasan na da tayo dyan mind. So kailangan nyo nga amuan who you are in Christ. Kanayon nyo panunutan da dyan kinasesino nyo. And then ni Peter mat ka da dyan, di pinmasok dyan may na dyan concern ni dyan flesh, o no dyan body, isu matin sawang na. Isu ano niya di mind mo, possible nga isawang mo, possible nga aksyonan, possible nga i-control na ti heart mo, ti life mo. So we need to be renewed. Amen. So mga ano, at dati umay di panunot yo, ang kayo nga dagos nga karisi-receive nga kwa, tingitingan nyo pa, discernan nyo, is this from the Lord? Is this the mindset of Christ? Is this the life of Christ? Kasi nyo pa Okay, sakto, how to discern. Number 2, ipakita kay there are two mindsets that are operating in the minds of believer. Haan nga kaputa believer kakat, you have just only one thought, one of mind, thinking. Yan. Haan nga amin nga di thinking mo, kapan panunutam mo, ket may maysa. Ada ti duwa, nga klase na diay. But you need to choose what to apply. Kailangan piliam no, niya ti apply mo. So Romans 8, verse 5 to 8. Verse 5, those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desires. Makita nyo dyan? But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. To do what? No pa idalang ka tilasag, jay mind mo, idalan ti flesh. No pa idalang ka ti Holy Ghost, jay mind mo, idalan ti Holy Spirit. So do what di mang padas nga mangigay ti jay mind. The flesh in the Spirit. Verse 6, pasak man tinilti, so letting your sinful nature control your mind, no i-allow mo the sinful nature o no flesh nga mang-control ti mind mo, kunana, it leads you to death. Ilid na ka kinipatay. Awan di mayat nga pangidalanan naging ka. But letting the Spirit control your mind leads you to life and peace. So, anya ti kahit mga mangidalan di biyag mo, or di mind mo, spirit or flesh? Spirit, of course. Verse 7, for the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's law, and it never will. The mind governed by the flesh, kahit nasa uwan, kahit kanayon nga kontra kini Apo Diyos, kabusor ni Apo Diyos.
it does not submit to God's law, nor can it do so. Ano nga kaya? So, kailangan the Spirit ti mangi guide, mang-control, ti mind tayo. Verse 8, those who are in the realm of the flesh cannot please God. Dagiday kon control ti sinful nature, handa may ayo ti Dios. So now, kailangan nga rod, nga ti mang-control yung mind tayo is the Spirit. There are two kinds of mindset. Anya di mindset nga duwa? Mind of the flesh and mind of the Spirit. So even you are Christian, born again, under grace, still, nga agwork da ito'y nga duwa, nuhang ka nga careful. Di ba? Born again tayo, nadang ka na tayo di Holy Ghost, sagtatangs tayo. But, lumamingsan pa lang. Okay, how to discern? Kasano daw ma-discern da jay, nagapuy ti flesh, ken nagapuy ti spirit, nga mindset. Okay, ito yan. Born again tayo, naawat tayo di Holy Ghost, but lumamingsan, aglangsot tayo. Di ba? Ano diya, panaglangsot pa lang oray, sakdida mo, pwede may pastura ka, ado pa lang tilangsot ko. Nga nalangan ka na gito'y, nga makititak nga talaga nga madikngag langsot. Amen. Kaya na ma-erase, nga ma-erase, na nga mindset in my mind. Amen. Now, kita nyo dinaglangsot na Ananias kena Sapphira, nagapuan na rin. Nagapuan ni Satan because it is impossible for God to lie. Hebrews 6 verse 18, it is impossible for God to lie. So it is impossible for Jesus to lie, it is impossible for the Holy Ghost to lie. Iso nga once ngayon may panunot mo nga agul-ulbod, madiscern mo diya, that's not from the Lord, that is from the devil. Amen. Iso nga, kailangan rin yung diay. The Spirit that lives within me is the Spirit of truth. There is no lie in the Holy Ghost. There is no lie in God. Amen. Mabalayo day Hebrews 6 verse 18. So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Lying is from the devil. Amo tayo na John 8 verse 44, kuna ni Jesus kadagitay nga religious people nga Pariseo and Saduceo, anak na kayo ni Amayo nga Satanas, nga ulbod manipod di damo awanti truth kanyana, because he is a liar. Amen? The devil the liar, it is impossible for God to lie. So amin nga umay jay kapanpanunutam, na kaya't mo tag-ulbod o nag-ulbod ka, that is not from God. Iso nga nagigay ti marin-renew ka na tayo. Kat ay amo yun itir na daday kamalasan sa buhay. Amen. Iso nga, naglaka yung ma-discern. Aming nga kapanpanunutan nga basol, that is from the devil. Aming nga kapanpanunutan nga lust of the flesh, pride of life, lust of the eyes, that is from the devil. Amin nga saan nga biyag ti Diyos, saan nga ugali ti Diyos, saan nga kapanpanunutan di ay. Iso nga ikararag yung nga makita yo no sino ti Diyos in Christ by His Spirit within you. Because the gidjay nga mindset the devil, the purpose of the devil, apang ikabkabil na ijay unag ti tao dijay is to destroy them. Because he came to steal, to kill, and destroy. That's the purpose of the devil. Isungahan nyo nga irasrasunan, na pastor, aglangsot tayo mataas sa kabasit. Lagi na duman, di bagbag na ito, trading post idi, kung nadaawan siguro tikas nga taon dito'y lubong pastor. Amin siguro nga tao kat aglangsutan, tapno agbiag.
Kasi mga talaga, I don't believe that. Imposible nga no ibiyag mo the life of Christ ket saan ka nag-prosper. That is the deception of the devil nga kayat na disiban ti tao nga kayat nang ipakita nga nung hangkag langsot, hangkang agbiag. Pero ang agpaypay sudayay, it is impossible for God to lie. And then, dadyahan ngaglang-langsot nga Diyos, isot kabaknangan, isot kalaingan. Oh Lord. Ilikat ko naglakad ay aglangsot. Minsan, no bing mo dumawat ti kwarta, awang kwarta. Yan, imbis nga alda. So, inadadal ko na, how come? Nga maaramid mila ito'y. Nga haan nga aglangsot. Ganang isurusuruan dakmat ni Lord, ada kwartak nga maapay pangipanam. Kasayan, hanan nga awang kwartak. Ada kwartak nga pangipanam. Ada kwartak nga mda ito pangusaran tayo. Oh. Lihang ka naglangsot. Amen. Kataduti kasi, kwarta man, awang kwartak. Idagsangit-sangit nga, agtulid idayan, kinaut mo lang, ayun, ayun, dito mo lang. At kayang kwarta mo kahit, kung ano-anan, ito naman minsan nga, awan nga talagang kwarta, magtulid-tulid man, sa ko na na, ano di ka, so, sikat din ang isuro kanya na iday, because of that lying spirit. So now, sursurwan tayo lata, I know nga nga nalalakad ito, but the Lord will help us. Amen. Amin nga dahil nga sin, lust, pride, lying, that is not from God. That is of the devil. Amin mo tayo, fruit of Christ's life, fruit of the Holy Spirit, ijay Galatians chapter 5:22 nga diyay, gana di verse 23, that is the fruit of the Spirit, and fruit of Christ's life, that is the mindsets of Christ. Amen. So, kitaan nyo mata, no peace, siyag na, agad, dahil nga mindset is from God. Patience, kindness, love, joy, goodness, faithfulness, dagi kapan panunutan nga kakasta, tinagapukin ni Lord. Isong aron nga ibagbaga, ada pa kapan panunutan ni Kristo nga kakaasi kung kuna na. Ada pa? Ada nga tali nagpanunutan ni Kristo nga isun na pobriwo no kakaasi? Awan, nga maapay nga isutipan panunutan ti ado nga believer. Daputan naman minsan, awang kinanag, na dahil iban panunutan, that is the attack of the devil. The devil is attacking your mind. Nga kaya't nang iparang nga you are very poor. Tati kaya't na ken ka, kat ma-oppress ka, ma-depress ka. He wants to make you sad. Isu nga, kaya't na ngayayayom ti sarilim. Dagitay selfishness, greediness, dagitay kat, that's not from God. Because I want this selfish and greediness kini Jesus. Panpanunutan ba ni Jesus sinamingsan nga adot sakit na? Is that the mindset of Christ? No. Isungag panunot ka nga you are healthy. Nga uray adoti pain in your body. You need to fight. Alam nyo the mindset of Christ nga healthy mindset. Amen. That's how to be victorious in this life. Hallelujah. Ado nga minti saan da nga kuan ngay handa bye-bye anda ga minti mind handa nga day ado nga sa usawang mo no minsan nga negative.
Naggapuy day iti enemy. Enti madiday sawang mo, sa kamanam na konsensya, ay, nung mabalik ko man din sawang mo, no, ada ko maipos na ta, alam tayo, samul mo man lang, no, amo yung sawang. Pero naimulusan. Kit no, ada nagdangag idaliling awalan. So, kasi may pakpak ang balita. Hindi ko kukunan na gani. Aya? Now, ulitak man kaaduan as a mindset ngayon aksyonan di tao, once ngayon aksyonan, makonsensya ka kasi makita nga wrong. That is of the devil. That is not from the Lord. Kararagsak no da inaksyon ang binanunot mo nga nagafu kini Apo Diyos. Hey! Amen! Iso ako nakmanan, ada ba panunot na kakasi? Ada ba panunot na pobre? Awan, ngam apay nga gaputa pobre, iti palang kitam ti bolsam kat, iso kay kayat mga panunot. Nga uray gitida ka, kati may imaginam nga, iyo pwede ito nga biyag. Samo ko na, I have the mind of Christ. Is that the mind of Christ? No. So, ada ti duwa nga mangpadas, nga mang-control the life mo nga mindset. Mindset from the sinful nature or from the flesh and from the spirit. So, anya ti mindset nga dapat mo nga i-apply, i-work out. Mindset of your spirit. Ephesians 4. Now, the 20th solution, how to be renewed. So nga renewing of the mind in Christ, tibagbagak. Awan di makarinyo, nuhan mong alan in Christ. So renewing of the mind in Christ. So Ephesians chapter 4, verse 23 and 24. Hallelujah. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes in Eltida King James. And be renewed in the spirit of your mind. So in the spirit. Amen. Verse 24. And that you put on the new man. The new man, the biyag mo in Christ. The born again nga biyag mo, so di ikawas mo. Which after God is created in righteousness and true holiness. Ano ito isuot mo? The new man. Your life in Christ. Hindi ka sana ma-renew your spirit mind. So nga da jay ilaba-labang ko dayay no, umay di panunot ko. Ura ito ba, no, minsan lagi diya taong, kitkitam ti tatao kat minisutan da sa pangarigan, no, kitam di tao kat sanda ka pinanpansin, umay ka da ko si panunot. Umatak ni Satanas. O kita, minusutan da ka tiyay. Imbis nga da jay piman, hanganang nangan. Kasi no, umiisong piman ka mabisin. Ngamin man dyan panunot mo, balida ka na din nga tao. O, dagitay, no, mamay ka na rin, balida ka din nga tao, kung ako na sa tayo, in Jesus' name. Ano ko nga mo, no, niya piman sitwasyon na, baka hang piman nga nangan. O baka sinermunan ni asawa na. Oh. Amen? Baka nagre-relaki ni asawa na. Hanga siya pagmimisutan na dahil. Kailangan lumaban kayo dahil because your mindset is in Christ or the mind of Christ is in you. Okay, kitaan nyo 1 Corinthians 2 verse 16. Idinabornigin tayo, timaysa nga naawat tayo, the mind of Christ. We have the mind of Christ. Isungay da dayti i-receive tayo. For who has known the mind of the Lord, that He may instruct him? Sino di makamo, di panunod ti Diyos, tapno instruct ka na ni Apo Diyos. Sawan, di maka-instruct ka ni Apo Diyos. But, paano ko naman we have the mind of Christ. Okay, kananyo ko mga meditate, I have the mind of Christ. Nag-iyanan the mind of Christ king ka. In your heart. In your spirit.
in your mind. Tinagbalaya na in your spirit, in your heart, in your mind. We have the mind of Christ. Hallelujah. Ada ba kada tayo di kapanpanutan ni Kristo? Now, nadagi ka di kapanpanutan ni Kristo. Ada ba panunot na kunak manan nga masaksakit? Awan. Isu nga no may di kapanpanunutan nga masaksakit ka, kakaasi ka. Amumon nga hanga mindset ni Kristo di. So kalabanon di ay because that mindset, isu nga rod nga kung kunakaduan no insan, even ti sensya, amo na di ay, isu nga papigsam ti pakinakam mo. Kunada. Adabi man day agasan lang, nalaklaka nga maagasan, lanapig sa ti fighting spirit na. Nga madanda na upay nga, iaramid yo iday ayan ti bato, iday yung iaramid ya katayak, kat sa balang agpagas, no mo ipaparamid mo mo lang de katayam, pumanaw ka dya hospital. Amoy mo lang agiyang kayo day. Sama mo lang ibagbaga. No madanon akit, deti pag-aramidan niyo. So di mindset na, awan di fighting spirit na dajay. Isu nga, nagrigat nga, uray doktor, nagrigat na nga agasan because ti kaaduan nga strength na ti body is from your soul. Isu nga no, napigsa jay soul mo nga, I am health. No kunan lata jay mind mo, penetrate na wano, i-manage na your body. Amun ti do doktor da ita. Adan to pa yan ti sensya nga no panunutom nga nasalun at kasumalun at ka nga talaga ko. Adan to pa yan. Amen. Tati, kaduan nga paggapgapuan, tagijay ko, akitaan nyo ka di, no adakas pangaligan, ti agasawa at naririri da, kasla masaksakit da. O kita kat, mangan ka, no kunam kat, narigat ka mangan. Kasla ada sakit na. So, ang magasan ti doktor na day, because ayan ti sakit na, ito yung spirit realm. Apa nga kasla, na-ulcer, kasla, malnuris, unuan niya. Ada na naming sa nagasawa, in Maditoy. And, pastor, lagi asawa na day, in Maditoy. And then, kitaan mi di asawa na, apa nga sa? Abay, kasla, sabsabalit ti rupam, kasla da nangisit ito'y matam, kasla na, dinisnok daw, nung, ngamhaan mat, tag-make up mat piman. Ngamapay nga ta, kasla na disnog. Idi-interview, abay nga ta, amupay, no, apay nga kastoy, ang ko mauawatan, lagi kasla. Ngamo, we know nga something is wrong in the spirit realm. Ada problemam iti spirit. Isu nga kasla ti bagim kat masaksakit. Uri pa nagpadoktor yan, no hanga magasan di spiritual nga situation na, agparigat ti doktor nga mangbirok ti sakit na di. Uri iksiriyon na, mayat mo't amin kuna day jay. Kati ayan ti sakit na, iti mind. The emotion. Isu nga do ti mag-agasan no marinyo ti panunot. Ni Sister Georgette Edi, she is a teacher. Teacher iti Baguio. But iti first nga mamit mi dito kasama saksakit. And we do not know. No anya ti sakit na. But now, diferensya itatla kaysa iti. Ngamahamot ka nagpa-hospital. Because the word of the Lord isu tinang heal. Ije mindset na. Amen. So nga, nagaduti hanga mag-agasan nga tao ta diay. Di mindset dati masaksakit. Bayan nyo kami marino, awan ti sakit tinakam. Sakit tinakam nga nagbabalay, amin na din nga panunutan, han nga nagapukin ni Lord. Kailan marinyo ka, iti mindset of Jesus, joy and peace. Okay. Mapantay mo dyan. Philippians 4, verse 6 and verse 7.
Isuda di basan og panunutak nga napanglawak, hey, kunak nga dagos. Jesus name na ito. Numadawa kagdang biglang in my bangus nga mabising kagat, hey, in Jesus name na ito nga bangus ko lang ito. Sabay, abay kagdang kati preaching kat bangus ni mo, may. Nagapuan na ito, alakan mo ka nagapukin ni Lord. Isu nga matatak kay jay. Dadyan lang very simple, bangus lang Hindi karkaro na gito Be careful for nothing, but everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Tida duma, hanga be careful for nothing, be anxious for nothing. Awan ko mati pakadanagan yung urayan niya. Yan. Yung mindset nga dumana-danag is still, that's not from the Lord. Because the mind of Christ is peace and joy. Isu ano mayang, aspargan madadanagan ang future, wano dagay pagkasapulan mi, wano dagay day kwa. Kailangan nga i-resist ko na in my mind. Because that's not the mindset of Christ. I have the mind of Christ, peace and joy, in love and faith. Amen. Help me to think as you are. Kung ako nakini Lord, I pray. Amen. Hallelujah. Ti successful nga tao, di marinyo, ti mind na. Ora ko naman napigsa ti pamatim, kat saan nga tutunos, si panunot mo kanya pamati awan. Iso nga doon ti may babagan, napigsa ti pamatik. Ate napigsa ti pamati na marinyo, ti mind na. Haan nga mabalin, nga napigsa ti pamatim, kat ti panunot mo, kat haan nga narinyo. Ti faith renew na ti mind. Amen. So be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving, let your request be made known unto God. So ibagam kini Apo Diyos, madmadila ti panunot ko Apo Diyos sukatam. I have the mind of Christ. Bagam diyan. Verse 7, dito iti mangyari. This is the result. In the peace of God. Yan. Isu nga, haan nga kayat ni Apo Diyos, sa kaban panunutan nga madandanagan, nga struggle. In the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds. Through, sino? Through Christ Jesus. Isungan ni Jesus, ti mangited, iti kapanpanunutan, nga adaan iti peace, or peace of mind. Ni Jesus, isungalan nyo kini Jesus, isungal renewing of the mind in Christ, isursuro. Hallelujah! Isungan no adadajay. Ano yung pakadanagan nyo? You need to pray. Nga i-reveal ni Lord yung mindset na ken ka. Because tibang renew lang ken ka, jay mindset ni Jesus Christ. Another. So, anya na magpagkatata, how to be renewed? We have the mind of Christ. We need to receive, we need to believe, we have the mind of Christ. Isuan na dati yung mabayang panunot yo. Kapan-panutan ba ni Kristo rin? Yan. Ura ito pa'y mangan, kaswargan ni mangan, kanyak, kanya. Siyempre ti makan, kailangan ti balance diet nga talaga yung Bible, naadal ko rin. Pero, kastoy, kailangan nagkararag ka. Lord, di kapan-panunutan man nga mang-control iti heart, mang-control ti apisat or appetite. Tapno jay kayat ko nga kanan, iso jay kayat mo. Say. Hallelujah. Nakatulong na jay nga ng control kanyak ti rawat ko ti taba. Amen. Hana kun unay ti taba. Iding karkarada ko ari. Hana kun unay ti cake. Hana kun unay ti pasayan. Makita yung malaglagip ko nga ron diadak di Hong Kong edi dila mo. In my day Chinese ngagnagan ti Michael Ho kat
Come with me. Ada ti papananta. Idi, ada na pa namin. Pandakay mi di, eat all you can nga restaurant nga may sa kadakalan nga eat all you can di Hong Kong. And then more than 120 nga putahi ti aday dyan. So, didn't I tell you that don't eat your breakfast this morning? Kung nasa kanya ko, in bagam-angam, but I don't know. Nga dito'y tamamay. Apay amok. So, now, ang ala tayo di plato nga sa gradakol. Gradakol nga plato. So, mapang kami. This is it all you can. Kung na kanya, kalnum ti kayat mo. So, apo, pinuno na piman pa di plato na. Siya kat, ay lang, kung amunungan niya nga putahi lang ito. So, sa kabasit kanya, medyo mo't na puno. Nangan kami. Sige. Mga maganda. Kuha na ito talaga nga ingana tati kastoy nga oras. Mga oras. Ay, gasa mo natin. Istorya kami. E di ko akit, inibus na. Basta ibatim na tali plato, di tayo tamanan mga natin barbaro nga plato. Ay, so ayan. So first time ko nga rin di. Ili ay kastoy dito Hala, napanak idente, pasayan nga dadadakol. So tinlenalak. Gasam nakakanak siguro dito. Hangko mo no. Basta nasurok nga 20 siguro. Hanak ka nang rice. Halaga nasurok ka 20 nga pasayan. Apay mabusog kamat kami ni Jay. Halata. Namili ko akat agrigat ti chan ko di rabi. Nagaminda niya nga Chinesean. Kasi kumpormi ti pang ipalanan ti tao. Ngam, dadyahay hangko makontrol di mind ko nga kuway jay. Pero praise God. Kita nyo? Yung mindset ni Jesus, hanga narawot ti pasayan. Yung mga anak, amen? So, itinagbaliw kanyak ti panangan ko. Hanon nga iso ti berbero ka, hanon nga no adaba agpartita, anon nga kasi, awanon. Iso ti binaliwan di mind ni Jesus. Iso nga dadyahin gamin, di kapan panunutam ti panangan. Iso ti umahin ka kapan panunutam kasi gamin. Hallelujah. Karkaro no mahilig ka ti party-party kat saan mo makonkontrol. Ito no tumaba ka man, saka man mga niti slimming pills. Parigatam lang ti baging. Ayun ay. Kinan mo, ginatagatang mo di mang pataba, gatang man di mang pakutong. You are just wasting your money. Dikan ti may simpay di biyag tayo no may simpay di mindset tayo. Next, Philippians 2 verse 5. We have the mind of Christ. Iso nga no may di dyan nga kalakan narawot ka nga talagang ure na basuk ka at karga ka lata nga karga. Ito yung tati kapan panunutan. Ito yung tati biyag ni Diyas ko na mo na. Uno makaapos ka nga tao. Makaapos ba ni Jesus? Tisumbat na. No. Dagiti di kasak nga lumablaban mo ti biyag. Kasi nohang ko lang aramidan, hey, nohang ko nga, siyempre, awan akong tikastoy nga liberty ministry. Then saan ko nga maisurwanda kayo, nohang ko mo? I mean, maisuro kaya tikasan ti Marinyo, nohang ko nga mo. Amen. So nga pati no naungat ka, ay, ibagam, apo Diyos. Ang ka naungat nga Diyos. Let this mind be in you, which was also in Christ. Amen. Kita nyo no, anya day mind ni Kristo, iso day inserak na ka na tayo gamin. Hallelujah. Okay, last verse na. Philippians 4, verse 7 to 8. Iso nga dayay, tikas sana, tapno marinyo kayo, alaan nyo the mindset of Christ. Believe nyo nga you have it now. In the Spirit, gaputa nagyan king ka ni Father God, ni Jesus, ni Holy Ghost, the mindset na dakin ka. Kaya tubang marinyo rin, iso tiga po ng haan nga pagpaprosperan ti daduma because of unrenewed mind.
Uray tupay ti ag-serve kinilon, no, minsan mas asya na kalidad duma kakadwa. Kakadwa ko nak, nga maaduti uray hantay nga kakadwa, kasuy ti kapanpanutan da. Nya nga tangag pay suti kastana, aya nga mangipapati aya. Naglaka. Tunibaga ka naglaka, kasladam asal. Naglaka. Kaala ka lang di biyag mo in Christ. Isuti ipapatim nga ibiyag. No kunam kat. Kita ba lang dito dumat, madi pa lang tirupa na. Anya nga ngayon ka sana. Kita nyo ka dito i-serve kini Lord. Baga mayang, serve tayo, habang ubing tayo. Habang palang napigsa tayo, serve tayo. Tanya tururain tayo, maramdaman rapturen. Maramdaman panawan tayo na tulubong, nagalong nga preaching, and then kunada, wungag paiso, ipapati tayo. Kasi matpiman. Kaming tulog kita, malamot nga, ipapapati lang na. Manu nga years kat isulat taman. Apay nga ta. Tila dumapay sada ko na, intulo siguro lumaklakay da. Sana ipapati, madikmatanan. No dito'y ministry palang agkumit. Nga ag full time, katlakayan nga kaagsarsaro-kudan, sana ko na, Pastor, ag full time akon, already tam, ang kamat agtutugawan, si Katri disturbo dito'y. Kasi ano tumubing nga disciple, si ka pa lang. Nga inura-uray na ka for how many years? Elo nga na daya. So kung naktikunan siguro na gito'y, i-welcome pa lang ni Lord Iso ng full-time. Pag-retire na ito pa yan tinaduma. Sika pa lang, ti alaan na. Ay, wala. Nagaduto yung pubing ng sikaya. Ay, apo. Kukunan pala nag-preach ka. Wala. So, ano dala kayo dito? Kaduami kini Brother Mario. Matauhan ka na ngayon. Amen. Hallelujah. Apay. Ingana nga, taluti sakam sa mo kung nag-full time ka, apay. Napalang naririyuma, napalang may apply ti healing, di ba ka? Si kakit dito ubaw-ubaw, milya na lang. Ay. Okay, Philippians 4 verse 7 to 8. So, ano gini ka di panunutan tayo? Ag panunut tayo, apay nulakayak nga ta, santo nga ta, iso nga ti timing nilot ko naman na nalawag nga haan. Ay, apo. Okay. No, ituloy na ito. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Verse 8. Dito yan. Finally. No, finally, kamaudyanan na. Yeah? Brethren, or final, mauding ay bagak ngam isuti final. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Lagi ito di panunutan niyo. Amin lagi ito'y panunot ni Kristo na ito'y Ilocano. Sige. So nga awan ti agsarusarukod sana aksipan. Kamaudyanan na kakabsat ko. Panunutan nyo laeng dagiti banbanag anaimbag. Oh. Kin maikari araumen de mararaem nga banbanag. Dagiti napudno, natakneng, nalintag, nadalos, napintas, ken madayaw. Amin. Amin na kita di ada kini Kristo panunutin nyo, tibiyag ko kini Kristo narangay. So, alaam di mindset nga narangay. Narangayak. Kuno nami day, meditate mo na day in your soul area. Gana change. Da di riknam, di point of view, di panangkit-kitam, ti aglawlaw. Amen. The same is your health. The same is your love. The same is your life. Can amin. That's how to be renewed. In Christ lang ti renewing. Nuhaan mo alam ka ni Kristo, wala na.
Awanan timang renew. Amen? Uray agadal ka iti nagadung maadal dito'y lubong, no haan mo nga adalan day life, wano day kinasasino ni Kristo keng ka, no transformation or renewing. Kini Kristo lang nga dati renewing. Amen. Iso nga ikararagyo, Father in Christ, dawatak man di mindset ni Jesus nga narangay, na iso tag-work ka na. Dawatak man di mindset ni Jesus Christ nga healthy, na iso tag-work ka na. Dawatak man di mindset ni Jesus nga haan nga man nagpasubnod, na iso timahin. Dawatak man, kasday di kasayo. And then, into na dati pumasok ka di mind nyo, kayo nga ka-decision nga dagos. Kita nyo tupay dito ada tagi jay kakadua. Inaon sa counselan mi dito mayatli counseling, mayatli kwa, maram na makitikot. Yawi, sabali di turturungan na. Edi ko na ilawan nga nagpakada. Di may isang kabsat. Duwa da pa kitilan lang aramit ti kasi. Nagpakada, edi awan ti kay saltakan lang nga dumusar ko na apay nga ta. Ngahan nga may follow up ni pastor. Sabi ni siyak pa lang, timasapong nga mga follow up. Apay nun ni Rus nga, itibaong ko. Siyak pa lang, di kayat na. Agin papakada ka gamsap, no lang i-follow up na ka. Di madikmat. Ni Jesus si pangalan naman, si kapapanunutan na. Tagaso mataday. Siyak ti kayat na nga mga i-follow up. Noon Agustina ngay, tayo sutikin handle ti follow up. Malilag ilaya. Isu nga tata, makadadalak ka na iti kakasday. Isu nga adal ti nagdesisyon nga nailawan. Bakain mapos. Isu nga iban na gijay, no mapapos kayo, please, hang kayo pa'y nagdesisyon. Don't make a decision when you are in that situation. No, nagriri kayo kinasam ka, nagdesisyon ka, please. Agura ito, may peace. Sa kag-decide, nag-decision ka nga magulot decision mo. Baka pa'y mailawan ka. Yes. Amen. Ano tinilawlawan? Nga nang panaw ti asawa na, santo kakasi ka, kakasi, tawan asawa na. Ay. Ano ito, mamuk na? Naturo na gamin because nagririri na lang. Agsina na. Agsina na, kalano mo lang kakasi, kaputawan na asawa na. Ano ito, mamuk na? Narigan lang tayo, gisawang tinagan. Kaslakip di pa nagbiru-biruk ti asawa na mo lang. Narigat gamin lagi dyan. You need to have peace first. Amen. Hanggang disisign nga na ako. Ay naku, no magulo. Anong to pa ti nag-disisign? Magulo ti biyag na ka-abroad. Hindi ko awan manan. Problema gayam tin mayak dito'y. Kung kuna namanan. Ang talaga nga naka-reading nga talaga nga ag-supper ijay. So nga magulo ti panunot. Hanggang decide, tahaan nga decision ni Jesus ti madesisyonan. Ay, apo. Amen? Lagita ni laing nga gapukin ni Lord. So magulo pa lang, tugaw mo pa lang, nagkapi ka pa lang. Amen. Gano'ng isim-simpa di panunot mo. Samo ko na, ay, palasin nyo, kitaan nyo. Ano tinailaw-lawan eh? Isu nga tatan, you need to be renewed. Amen. Kailangan nga tatakat medyo natimbang kayo, be sober-minded nga kunanan. Amen. Naanat tayo mangusaran ni mind tayo. Hallelujah. Amen. Ado tinag-decide. Ano to ba ti kadwa tayo? Kadwa tayo niya. Hindi mo kitipi man niya. Nagre-read na kinasawa na.
Idi ko akat rirumwar na. And then ko, nadilugan na, kakarga na ba yung mga pamilya na kat ko na kung nanay di kalsada, di sa kimpor. Isa ibang kana ko makanunta, oray matay namin. Okay, tam di. Abay nalalaka di ay. Imbagtahan ng inbangga. Idi ko na pastor, ay sus, kistay nga rod inbangga. Pipiyak ko man o inbangga kat natay kami amin. Ano napilayak lang ngay. Nadadaal pa'y tilugan, baka danatay ka na kami, uno ka, maskarkaro, nga problem. Because, naday ko na nga desisyon na ng ibang gadilugan na. They came for. Kita nyo, day magulo kami, di panunutak, nag-decision na wala. Di decision na pumatay. So, ano magulo? Ang kadis-desisyon. Aguray pa, kapi ka ba iti barako no, isuti makapatimbang basit. Abay, barako man ang tinaynayon. Imbis kiting agkararag kumatibaga. Amoy o kastoy, kastoy, di practical dito eh. No, dahil dyan narigat agkararag. Sino ka na kayo? Di magulukat nalaing agkararag. Ay, iso nga ibagbagak tay barako, ta medyo kayam de jeng agtimpla. Urahan mo pa yan nga asukaran. Ngamjag kararag nga, Lord, kung nakat nagrigat no, na kanya nga situation. Iso nga agkapi-kapay. Ito no, kung ako namin di barako nga urahan na sa asukan at maramdaman na tauhan ka. Naimunawan ka. Sama ko na, oh Lord. Amen. Uray tugaw ka na, uray katugaw ka na nga. Uray ko lang dyan, ano, madim nga agkapi. Dapat para sa kaday, even my preaching numaminsan, kasi, kuno kita. Ingana nga, kaslano, dadi ko magborborok, wano, dadi napig sa tinalo yun na agkalma sa kag-decide. Amo ay bagbaga nga, ag-decide ka kumangada ko sa atan, pumiksa nga dyan lalo yun. Amo yo, isupay tinadalal mi kini Mrs. na dyan nga maysa. Idi damo, ti maysa nga kasana kanyak mo't idia. Anyay kasata yun yung kastoy. Nung kunanakat, kuno-kuno kaslawan tao nga nagsaungo. Kung una na naman isal, ay hanggaw ay bagbagamad madin ni Mrs. nga midjay. Ijay time nga kaslay, amoy ako da kayo nga bababae naman insan. Medyo adat yung ugali yung nga jay abrupt kat sige. Anyay kasana, ningarudin. Da kami mat nga lalaki. Nalagip ko ni Brown Noel, kasi ka man Brown Noel. Medyo man mabayag kang ag-decide. In the spirit, nalagip ka. Ay, ninuil kung kurala eh. Kat parparagsit ni Sister Agustina, nag-decide. Now, han ikanyo da kami, karkaro no, han lakit di nga mapupuuranan. Kanyo da kami tigundaway. Kasi da kami nga lalaki medyo, kung ako nami bailaeng, Bro Mario, ay hangay so? O, kita nyo agtungan? Siguraduan ba, Noel? O, kita nyo? Approve namin, no talo rin. No talo ako to, umanayan na. May baga ko lang kinarito eh. Mabayag ka mga decide. Napaspasin na ito eh. Anya ikasata dito eh. Nukunan na ito eh. Anya lutuon ta. Kunang palag. Ibagam ata ni pumuduton. Matyanan ti mantika. Ay, nabali tayo ti ugali. Pero ti pagsabatan tayo ti mindset of Christ. Amen. Da kami nga lalaki medyo mabayag kami nga panunot. Nag-decide.
Anyang agpaiso ay ti iluto. Hukunan pa lang, isuda ka, kay baga nang nagus, dati bangus, wano dati bulilit. Urayin nyo basit. At ano, ibagami nga kalingay niya. Pangalaan nyo malangay. Nilaynayong ko lang na ito, hingakala pagpapanunutan tayo tapno, makuha ti panunot tayo. Han tayong agpaparihas tikwa. Mapanunot ko malang ni Manong kani Manang Idi. Tayo sudatin mo na nga pastor dyan ngay. Anya mapantayo wano haan. Kuro ko lang asawa na kat. Wala ko na ni Manong kat. Ibagam adino mapantayo wano haan. Aguray. Kung kunalatan na din ni Manong. Ili madam-dam awan na ta. Awan na. Na ipospon. Kakasda isong asyak mo, uraya ka la, isuda nga ruti masurot. Idi ada kaya ministry. So, dito'y kong mauawatan nga kailangan nga talaga, maawatan medyo mindset mo, Father God. Tapno, amin kami ma-guide kami, tigas sami, karkaro jay decision nga talaga nga dayan. So, iti maysa nga strong, nga kayat ni Lord ito'y, don't make a decision no adda ka nga magulguluan. No adda ka nga sabsabali ti panpanunot mo ang kapay nag-decide. Amen? By am agkalma ka sa kaag-decide. Amen? We have the mind of Christ. The mind of Christ saan nga matartaran sa. Hanga nervyuso. Amen. Hanga matartaran ta, kita ni Maria, nga inana. Awan ti arak dan, ito din na panday dia kasal. My time has not yet come. Ada pa yung manandi, niya kumati bibiyang kukin ka nga babae. Kung kuna pala ni Jesus. Kitikitanan ni Mary nga isisiit lan awanan, ti pa inom dakat kamabayin ni Diyan nagkasal. Baka kabagyan ni Mary di. Ngam ko na lata ni Jesus, my time has not yet come. Kalmado lata ni Jesus because amuna ti aramide na nga urayan na nga matyanan lagi jay burnay sa garamit ti miracle. Kasi no adang pa lang ti arak ket pinaaduna haan nga makita nga miracle. Tabakati kunada isumot laeng. Ngam ingga na nga naamuanan da day agsaserve nga natyanan nga talagan nga awanan sana ko nakargaan yung tidanom. And then tumako ka manen. Itjay na nga naramanan nga nasamit nga arak iso nga na i-glorify ni Apo Diyos ta talaga nga miracle of God. So nga kasjay ni Apo Diyos. Amen. Sino tinag-decide nga na ilaw-alawanan? Ito yung diminsangi kan. Next time, don't do it again. Amen? Tumakdar tayo. Hallelujah. Renewing of the mind.